Школярски полјопривредни сајам отримани у рамках програми професијни ориентации за ciljem že više poljoprivrednih zanimanja približili gu školjarom zakončujućih klasov osnovnih školi i pomogli im u vibore budućoho zanimanja. Na sajme bili prisutni produkovatelje kveca, zahradkovih rošlinov, ovocare i zahradkare, a prisutni mali nahodo opatriti poljoprivrednu mehanizaciju i upoznače s drugima zanimanjami vjezanima za poljoprivredu. Книжкарський день задумали также mamy перший культурно-медицинский програм. После того teraz mamy obrazovno-naučnu tribinu na temu proizvodnji organske hrane. Budu prepovedatelje z fakultetu poljoprivrednoga. Potim znova kulturno-medicинski program, pa znova jedna panel diskusija na temu proizvodnji organske hrane. U kulturno-umetnickej programi Osnovna škola Jovan Jovanović Zmajzoš Đurđova predstavila še s tamburovim orkestrom i uspješnima recitatorkami.